Eu nací en Santa Cruz, e comigo 8 irmáns, naquela casa pequenininha que mirades ali. Entón, ali criámonos 9 irmáns, unha infancia moi boa, porque non nos faltou que comer nunca. Nací na Cividad, ou sea, Cividad, pero no sitio Lagüeiro, porque era un sitio que había moita agua, hai moita agua ali, ainda hai. E criei-me con miña nai, con miña abuela, con meu pai. Nací en Beluso, o 14, o 15 de 1915. E de 12 anos quería ir a coser. E como tiñamos aparellos, mamá quería que fora a atar aos muelles. Eu, como non me gustaba, e ao final de papá, pois dixo, por encima de todo vai a coser. E fui a coser, porque eu morría por coser, ou sea, que miraba ir unha muller coa máquina na cabeza e sufría, choraba, eu tiña que ir a coser. Eu de atar, para min, era morrer. Nací en Marín, bueno, pertenecía a Marín, onde nací. Despois vim para Cela, de pequena. Criei-me en Cela con meus pais. Irmán non teño ningún, morreron. E agora que vos sei contar. O de antes era a corda, os pelouros. En Santa Cruz teñamos que xogar uns cos outros, non? Porque non iba a vir xente de fora. Pero no leito, cando marchamos para o leito que tiña 10 ou 12 anos, xa fixera a primeira comunión ali, naquela planada que había, ali a corda, ali os outros. Ali o coito, ali éramos moito rapaz, e ademais todos viñan para ali, sabes? Porque aquela planada que hai ali onde está aquel Cristo, é ali onde xogaban todos os rapaces, os rapaces tamén. Xogaron ao partido, facían partidos. Xogábamos Antón Pirulero, o columpios, facíamos bombóns, e moitas cousas. E iban ali, tiñan unha eira, xa con cemento, e ali xogábamos todas. Viñan as chiquillas aquí da praia a xogar arriba. E miña nai era modista. Entonces traballaba para todos, e iban as chiquillas de aquí, as que iban a aprender a coser tamén iban ali. O escondite, as bolas, era como un home. Xogando era como un home, gostábamos xogar de todo. Xogábamos á roda, xogábamos á corda. Que máis queres que te diga? As escondidas. Sabes que topo de menos en Santa Cruz? O Palomar. Cando chego ali, acórdame sempre aquele Palomar, que era moi bonito, assim, na entrada. Tamén tiñas que ir, cando xe tocaba, a barrelo, a limpiar, e todo ao redor era buraquiños todos. No medio unha mesa, limpiar todos os buraquiños, limpiar toda a mesa, barrer todo o chan e tirarlo á veiga. E había aquilo tamén unha tarea, non? O que xe tocaba, tiñas que ir a limpiarlo. Porque eu despois en Santa Cruz xa tiña a miña tarea, cando empezaban os anos a vir, eu xa tiña que librar a luz que había de unha luz que había outros traballiños, xa tiña que facelos antes de marchar para a escuela, e todo aquilo era a miña tarea. A noite ir a cerrar as galiñas, e iso non te podías olvidar. Cantas veces se me olvidaba, pois tiña medo, porque todo era ali naquele monte. E Santa Cruz era bonito, é verdad. Pois tiñamos que ir a recoller a fruta, unha cesta, un por un lado, outra por outro, e levála arriba aos señores cando estaban, eles collían a boa, e o resto levábamoslo nós para os animales, non, para os animales tamén, mas era unha para aproveitar. Depois, acordame, meu pai a mallar o centeo, como estaba un cacho de centeno, lá nunha las que hai, meu pai, íbamos para ali todos ao redor dele, a mirar.
Gosta-me ir ali, tenho a ignorância, tenho. Aquela santinha que está ali fora, no nosso enredo, ali fazíamos coronas quando há isso dos castanheiros, fazíamos coronas, punhamos flores, a melhor outra vestia-se também nesse, íamos a cantar, cabia fazer ali. Porque depois estávamos em Santa Cruz, minha irmã mais velha, eram duas mulheres, nasceu uma, depois a outra. E depois tinham obreiros, tinham jornaleiros, e tinham que ir a buscar de peixes abaixo à praça, às artes, antes havia as artes que vinham à areia com peixe, aí ali. E depois chegar a casa com poucos anos, aí de um dia de peixe, para que minha mãe vinha a fritilo para levar as obreiras, as jornaleiras que tinha ali. Tenho trabalhado muito, sim. Sim, a escola foi. Não muito que amanhã havia que ir colher as cestas para acender o lume, havia que ir às pinhas para acender o lume, pero depois sim, a hora da escola, madrugada, iba. E logo, fui à escola de Dona Ramona Caramilhas, uma professora que trabalhou muitíssimo. Ali havia de primeiro grado, de segundo e terceiro, e ela trabalhou ali como uma negra. Sempre me acordo dela. Que mulher, que senhora aquela, solteira. Ali fomos toda a Carrasqueira, toda a Banda do Rio, toda a Praia de Boeu, todos fomos ali, àquela escola. Ali ela levava-nos à ginástica, fazíamos labores e poníamos exposições. Aquilo era maravilhoso. Mas cada um levava o seu tropinho e fazíamos. Não podia ir à escola porque não aprendia nada, só me tiraram a fumo para a fábrica de Alonso. Não aprendia nada, era uma burra. Hasta que depois, quando eu tive 6 anos, já vim para a escola, para aqui, para a Banda do Rio. Aos 7 anos, atropelhando uma bicicleta. Ainda tinha cicatriz. Era um domingo de pinhata. Fora com meus pais, era no Paraíso, pero era na Graña. Era um muchacho de Loira, que eram fogoneros. Ele alquilou uma bicicleta em Cangas, pero um cacharro. Então, como era no descanso, os chavales estavam todos no meio da carretera. Aí eu juntei uns chicas e patacos que me davam as chicas que me conheciam e fomos a gastarlos. E a minha atropelhou uma. Essa quedei tendida. Colheram-me e se me puxaram no meio do salão. Morta completamente. E depois, mano, tinha um abrigo rojo com piel branca. Pelo cuello e por abaixo. E enseguida se me colheram a buscar um coche, não havia mais que havia coche de novas, que era o que havia em Bueu. E fulano queria marchar, pero os chavales colheram e não deixaram marchar. E levaram-me ao médico que havia, que era Don Ignacio, pero que naquele momento não estava Don Ignacio. E levaram-me a Don Luís Prieto, que é onde está agora a Caixa de Ahorros de Pontevedra, arriba. Então eles já me começaram a coser, deram-me 8 puntadas, não sei canto, porque me abriram toda. Empecé a chorar. Foi quando empecé a dar-me as puntadas, foi quando eu empecé a reaccionar. E depois, nada, essa empezava a ler. Essa dizia, xa vai a perder o que sabia. Non perdí nada. Nunca quedei tan ben curada que nunca me doeu máis a cabeza, nin perdín de ler, nin perdín de nada. Todo canto sabía, todo me quedou igual na memoria. E logo despois, cando eu tiña 9 anos, salimos de Santa Cruz e fomos a vivir a Carrasqueira, unha casa moi pequeniña. Ali nos metemos 9 irmãs, meus pais e unha tía de meu pai. Ali estivemos un ano. E logo despois pasamos ao Endeito. Compramos unha casinha ali, que ainda nos ajudou Juan Sestai, que xa non se acorda, e compraron aquela casinha meus pais e fomos a vivir ali. A minha infância foi das melhores da aldeia, nunca nos faltou o que comer. Em cambio, ao nosso redor havia muita miséria.
E assim fui, aos 14 anos, empecé a coser pelas casas de fora. Iba a mamá com a máquina a levar-me às casas, que eu não podia com elas. Recorrendo de Beluso, correndo, todo Beluso. Todas as aldeias que andas em Beluso, todas corri com a máquina, aos 14 anos. Aos 16 veio mamá a levar-me a máquina. Depois eu me defendia. E depois, mais tarde, quando pus um taller com rapazes, eu, como me gostava tanta costura, pois fui feliz toda a vida cosendo. E assim levei a vida. Aos 13 anos fui para a fábrica. Ali na fábrica tinha que fazer o que me mandavam. Quando acabei de 14 anos, claro, na casa. A fazer ali com minha nai, a fazer recados, a buscar cousas para a costura, hasta que despois no ano 38, non, 35, no ano 38 morreu meu pai, a primeiros. E foi despois da guerra. Fui na escola aos 14 anos, anduve na escola que não anduveram nenhum irmão dos meus, tocou-me a mim, de suerte. E depois fui para trabalhar aos 14 anos. Fui para a casa de Xirome, que era um armador de um barco, e tinha um atador, e ali fui a aprender a atar. E depois ali estuve estes 20 anos, estes 21 que morreu meu pai. Estuve ali, trabalhavas, ibas a aprender, mas trabalhavas ao que te mandavam. A fazer coisas também, eu sabia que limpar a casa, também eu tinha que ir a ajudar a filha, bom, havia que trabalhar. Depois começavam a dar-te algo. Antes as redes vinham blancas, não? Como uma peça de género. E logo, depois havia que encascá-las. Tinham um cascador, botá-las ali, tinhê-las. Depois colhê-las em paviolas e passá-las à areia. Na areia estirá-las, havia que trabalhar. Estirá-las, e volver a dar voltas, depois colocá-las ao lombo para trazer para casa, para limpar a atadora. Eu era forte daquela também. Quando murió mi padre, trabajé en la fábrica de Mosó. Y trabajé en el molino a pesar sacos de harina de pescado y a marcarlos para mandar, que se mandaba todo para Pamplona y para esos sitios de ahí, mucha harina, muchos sacos de harina. Quedábamos a velar toda la noche. E había veces que hasta nos hacían allí la cena. Para mim, não foi duro começar a trabalhar tão temprano, porque era meu gosto, queria trabalhar, eu queria trabalhar, queria ajudar a mamãe a ranar, eu queria ir à escola, queria de tudo, a verdade. Tudo me gostava, era mais duro levantar-me temprano, que sempre fui uma preciosinha à manhã. A la noche, aunque me acostara a las 2 de la mañana, o de la noche, pero a la mañana me gustava la caminha, pero não podia ser. Venia la final de mamá Rosinha, essa hora, filhinha, é hora de ir a coser. Havia que ir a coser. Ganava-se 6 reales, 1,50 se ganava. De sol a sol, todo el día de Dios. Se comía, daban, la comida la daban. Y le daban bien de comer, que antes la comida era como se podía, pero a la costurera comían bien, la verdad es esa. Foi duro, foi. Havia que trabalhar muito duro para ganhar muito pouco. Ganhava-se pouco. Ganhava-se real, 2 reales. Vou já usar a peseta. É assim. É correr para lá, correr para cá. Yo empecé a trabajar con ganas de trabajar. Y como mi madre ya hacía ella roscones, ya amasaba pan en casa y todo eso, para mí eso no fue una cosa desconocida y me gustaba. Meu pai enfermou, as coisas me deram ao revés. Quando morreu meu pai, eu tinha 21 anos. E meus irmãos, depois também
Cada um foi buscando trabalho. E fomos vivendo assim. Logo passou aquele tempo, fomos indo, vieram meus irmãos que me enfermaram a morrer em 7 semanas 2. E a minha vida toda foi uma amargura. É a cocer de sol a sol. Desde as 8 da manhã, desde que nasci ao sol, hasta que é a cocer pelas casas, e sim, todo dia de Deus. Que não era 8 horas como a... Era outra vida, uma vida mesclada, muito... Pero para mim foi feliz. Eu estava a tapar, se fazia falta de azeite, o que estava a se reparava, eu punha as coisas bem. O que pensas que deixava de qualquer maneira? Ai, é louco, ai, homem. Isso nada. É assim, vinhamos a andar dentro de Bueu, em hora e meia comer à casa. Chegava à casa, tomava melhor uma sardinha, como vinha bandernelas, não tinha ranadelas, e vinha uma taça de arroz de caldo. Pescava para lá outra vez. Velávamos de noite, muito. Trabalhávamos a fazer latas para a guerra. Havia noite que não íamos ao melhor um par de horas à cama. É assim. Também ao morrer meu pai, meu pai trabalhava na fábrica, a pedir um sítio para nós ir à fábrica, marchei eu, a minha irmã, a pedir-me a Dom Gaspar, eu disse, é um dever, sempre me acordo, é um dever, como não. E fomos, primeiro foi minha irmã, depois fomos eu. E ali na fábrica, daquela tinham muitos barcos, E eu, como sabia atar, a maestra que estava ali, tinha meus irmãos enfermos, também me deixou que se quedei fixa. Hasta que depois, minhas irmãs casaram-se, as duas, eu também me casei. E quando me casei, vim para aqui. Já não fui à fábrica. Empecé a quedar no despacho, que era quando havia as cartillas da ración. E havia que, por cada persona que levava vinho ao pão, na libreta havia que quitar un tic. E eu empecé a quitar os tiques, a apuntar e a marcar, hasta que quedei aquí. Da fábrica, trabalhava na aldeia, a plantar batatas, a sementar maíz, verdura, zanória, cebolas. Havia que plantar de tudo para comer. Guisantes. Era o que se fazia. Eu ia ajudar a outra vinha me ajudar a mim. Pero agora que dá monte para que estão a trabalhar. Estão catando batatas. Só bué. Ai, balenha, cozia no forno de mamá, ou seja, tinha estado a cozer e deixaram uma hora porque andavam pelas fincas de lago a trabalhar muito. E cozia o pão, levava-o às vezes, assustavam-se como chegava lá com o pão, um dia fiz o pão sem sal, pero chegaram e comeram. Meu abuelo morria porque roçava comigo, porque era a neta mais velha. Fazia essas coisas, ainda era uma rapaça. É assim, a minha vida foi boa, pero sacrificada, claro. Era uma vida distinta a Deus. Havia que ir ao monte, havia muitos trabalhos que agora não se fazem. Havia que carregar esterco na cabeça com cestas. Havia que fazê-lo, claro. Já não rendia tampouco, porque não me caía bem. Para ir a festas e isso, tinha que ser à noite. Tinha que cumprir 18 anos. Hasta ter 18 anos, não ia nem a baile, nem a festa. Bueno, uma festa que havia na paróquia, sim. Pero bailes de ter 18 anos, eu aos 18 anos, fui com uma mulher de 40 e tantos ou 50, que não podia ir sola. Assim era a vida antes. Deixava-me pouco.
Os pais non daban moita estructura. Despois de que morreu meu pai, eu tinha 21 anos. Xa nunca tive unha alegría tampouco. 3 anos con luto. 3 anos con luto. Un pañuelo amarrado aquí, unhas medias nas pernas. Nunha area para a estrada, a atar as redes. Aquilo tamén era duro. E unhas medias, non podía sacar as medias porque non era bonito, non era luto. E logo, despois, mira, 21 anos, xa pasei 25, depois de morreron meus 2 irmáns, ala vai de luto, ala vai a... Xa non había festa nin... Casouse un irmán, e levou a boda, porque nos levábamos moi ben. E despois xa quiso, despois daquele día da boda, xa me quise acompañar. E, pois claro, eu xa non volví máis á panadería. Tan pronto el, hasta hubo unha marusía aquí moi fuerte, e viña a xente a mirar todo. Eu tamén tiña gana de vir a mirar, pero como tiña que pasar pola panadería, xa non vin a mirar a marusía. E desde aquelas, non, xa non volví máis, hasta que me casei. Hasta que, bueno, o día das manifestacións, sí. Nada máis, fomos novios, íbamos ás festas a moitos sitios, pero nós disfrutamos moito da juventud, porque nós íbamos ás festas a Bouzas, ao San Roque de Vigo, ás festas do Berbés. Recorríamos todo. Home conocindo nunha casa a coser. Estando cosendo nunha casa, a casa onde cosía era a lavandeira dele. Entonces, desde aquela, pois, empezamos empecé a gustar, e me gustou-me tamén, ele empezou a traerme roupa para coser. E claro, despois empezou a confianza, que por aquel día empezou, pero despois eu traía-me roupa a coser, traía-me a repasar, traía-me a planchar, traía-me así a vida. Eu vinha a traballar, ele, claro, chegando à Fonte dos Ralos, pois apareceu ele. Ele disse, que chavala, vas sola? Eu virei para trás, disse, pois sim. Não tens medo? Disse, eu que não vou ter medo, se era noite. E depois arrimou-se, começou falando. E nada. Algo que me disse, já me caíra assim um pouquinho. E depois, hasta a igreja, depois é melhor que te vayas, porque... Pero no outro dia volveu, xa foi hasta o portal, outro dia, mas... E assim foi, assim estivemos um ano. No medio do ano ainda deixamos un pouco, porque non íbamos dar moito de acordo, pero, en fin, díxeme que non me falaría máis, non sei que, non sei canto. Depois, estando atando no muelle, xa mirei vir por lá por riba. Dixe, bueno, a ver se me falará, que vamos... E díxeme, feo pero fuerte, eu estaba nunha rede que é assim, feo pero fuerte, víxeme. Dixe, sí, así será. Cando calquera se enamora, é bonito. E dixeme unha pregunta se eu quería, dixelle que sí. Díxome se eu quería, eu dixelle que sí. Entonces, a mañán, antes de abrir o despacho, xa me levantaba, había que contarlle os pan a repartidores, que non había coche, a contarlle o pan. Primeiro contaba a miña sogra, pero despois eu non quería que ela se levantara temprano e eu quedara na cama. Disso ni hablar, non lo consentía. Entonces, eu tamén dixille que eu non quería sobrepasarme a dicir que xa lle iba a gobernar. Ni eso nem hablar. Un día pusese así un pouco acatarrada, queden usted na cama, porque hai que levantar. Non se preocupe, que iso fajo eu. Efectivamente, empecé no facer daquelas e quedei, pois faceselo para sempre. Sí, pues fue cuando le pidió a papá y claro, yo tenía vergüenza y lloraba, pero bueno, me acuerdo que fue un día muy feliz para mí.
cuando pidió el matrimonio. Y después nos casamos el 27 de enero, porque era para casarme el día de mi cumpleaños, pero que era el 15, el día de San Mauro. Pero no pudo ser por los permisos de él, por el barco, por cosas, y entonces tuvo que pasar el 27. El 27 de enero. Como no lo voy a recordar toda mi vida. Foi o ano 45. E agora xa vai un ano para diante, xa. Era día, amonesteime día de Reis, e caseime o 27. Non se me olvidou jamás. Comida na casa. Comida na casa. E deixa chover sin parar. Empezou a chover desde a chover de antes. Chove, chove, chove. Depois os invitados non puderon marchar porque non había coche. Depois lamberonse todos os cacharros porque as comidas naquele tempo hubo que cenar todo. Non quedou, non podemos ir á cama hasta as 5 da mañá. Empezou a decir que varía un pouquinho. Marcharon os de Meiro, marcharon. E no outro día, a levantarse e a fregar aquela casa porque quedou todo desa chuva de Meluria, non sabes, así, toda pisada, toda. Ai, parece que non me estou a mirar de rodillas unha banqueta para limpiar o chan, que é un caldeiro de agua. E nada. Cando nos casamos viñamos para esta casa, que é dos meus pais. Viñamos para aquí e fixemos a vida aquí. Hasta que me enfermou eu e morreu. Pero tuve 10 fillos, Foron 10 á pila. E un que non foi arriba, 11. El morreu de 62 anos. O matrimonio cambiou a vida, mas ben para ben, fomos felizes, vivimos ben, traballamos como negros e nada máis, criamos os fillos, e así foi. Eu seguín cosendo, porque o meu home andaba embarcado. Ele andaba embarcando, eu seguín aquí cosendo e vivindo. E a miña vida era coser. Fomos de viaje de novios a Ferrol 15 días, e despois ele marchou para o barco, e eu vim para a miña casinha. Muito porque tivemos muitos filhos e havia que trabalhar para criá-los. Anduvo na casa mar, anduvo na casa de Massó, ao mar. Bueno, a Ferrol, cando a vivir, se foi un poquitinho destino ali. Entonces, vivir ele aquí e eu alá, pois a ele non lle gustaba que estuvera onde estuvera ele, claro, normal. E fui para Ferrol, que estuve 15 anos en Ferrol e traballando. Estuve 14 en Marín e traballando, o sea, eu a costura non deixei nunca. Os días viña aquí, cando estaba en Marín, cando estaba en Ferrol, xa non. Cando estaba en Ferrol, entonces xa os talleres xa quedaron rapazas, quedaron iso, pero cheguei a ter 22 rapazas a coser. Cuántas risas tenemos pasado con las tronadas, con los... Ay, cuántas risas tenemos pasado, madre mía. Madre mía. Una vez con un entierro de un gato, pasó el cura para abajo y ellas llorando. Bueno, tiene habido días de risa, pero felices de verdad. De risas así, cosas tontas, pero cosas que hacían reír, hacían la vida alegre. Sufría por algunas que ponía el interés máximo y no podía dar de sí. Tengo sufrido por algunas mucho. No podían dar de sí más. Hay cosas que no se pueden, Nunca tuve lío, ni en la fábrica, ni en ningún lado, ni aquí en el despacho, ni en el horno, nunca reñí con nadie. Aunque perdiera yo, prefería perder antes de tener enemigos y discutir con ellos. Diziam elas, ai, temos que velar mais, temos isto. Ante todo logo se vai. De seguidinha. Os engarrados querían-me de maravilla, porque eu animava a xente.
E no ano da guerra iba se coller, daban 1 litro de aceite por persona na fábrica. A ver, aí, o caso que daban. Non daban, pagábamos, pero non había onde ir a ele, que non había. Facíase empanadas con salsa de tomate. Cando que se a terceira casa, tamén 8 fillos. E eu xa, antes de marchar, así que se vexían a noite, xa deixaba toda a roupa planchada, que eran vestidos de terga, ou de bichís, que non eran como os da hora. E almidonáballos e preparaballos. A mañán se quedaban bañados da noite, a mañán se lle poñía, se peinaba e preparados para a escuela. Ou para a escuela ou para xogar por allí, pero eu non quería cando eran sin peinar ou mal arreglados. Eu só deixaba preparados. Aos domingos iban para a misa tamén. Arreglados, xa digo, nunca non foron enfermos de pequenos. Foron moi sanos. Crieinos a lactancia natural. Eu da familia non teño queixa ninguna. Por aquí ao domingo, aí na carretera os coches están así, porque veñen todos xuntamente. E cando veñen xuntamente, porque sabe que os respetei e que os axudei a criar. Eu, para os fillos, ás veces, antes había pouco que comer, e eu para dar a eles, paraba enseguida. Como a mamá, xa comín. Xa non quero máis, comer vos. Así é como se fai para criar os fillos. Eu estou a mirar, ao meu sento-me aqui, estou a mirar quen entra. Cando miro que non sinto andar no portal, boa, non. Xa queda un contente. E se non fora boa para eles, non viñen a xunto a min, Non, que vá. Vem a xunto a min porque sabe que fui boa para eles. Tuve 3. Tuve 3, nada máis. Hasta os 29 anos, casei-me a 29, non? Hasta os 39 tive uns 3. Hijo no quiso Dios dármelos, no sé por qué ni por qué no. Bueno, decían porque Salvador tomara sales de oro y eso, porque estuviera del pulmón mucho tiempo y bueno, muchas cosas siempre estábamos útiles para eso, pero los hijos no llegaron. Pero bueno, él decía, yo tengo una niña y él tiene un niño. Y así de esas cosas, y de broma siempre, o sea que... Y esos sobrinos se criaron con nosotros. El mayor, el Salvador, tenía 18 meses cuando nació Pepita. Y Pepita ya venía la madre del pecho a mi casa, a mi cama. Y después se criaron conmigo, después estudiaron, cuando estudiaron ya conmigo, marché para Marín y el mayor ya vino para Marín, fue a la escuela a Pontevedra y en fin, luchando. Y los quiero como hijos. Si fueran mis hijos, no los quería más. Y ellos a mí también me aprecian de lo más, o sea que yo no tengo ninguna queja, por pequeña que sea, que dar de ellos. No, ni uno ni el otro, porque no saben qué hacerme, la verdad. Axudoume miña nai moitísimo. Miña nai axudoume moito. E fomos moi unidas, nunca tivemos, mira, nunca discutimos por nada, de verdade. E así, filla. E despois que dei viúda, eu criei a todas. As maiores non había coisa, que Dina e máis Teresa foron as que quedaron aquí, porque non había nin colegio, non había nada. Eran 8, A pena máis grande que foi que, cando morreu o pai, aos 2 anos e medio de morrer o pai, foi cando me morreu o maior, que era eso, que era aquele que iba a facer de pai. Pero o día máis feliz, díxome ele, mamá, viña de Vigo, mamá, hoy é o día máis feliz de encontrei-no, ele viña para cá, de Vigo, e eu iba para a praza.
E díxeme, hoy é o día máis feliz de mi vida. E señor, pois que terminé. Ya terminé. Eso foi ás 9, que era no mes de julio. Eu marchei, bueno, pensei, bueno, siquiera ya terminó. Eso foi ás 9. E a 1 da mañá se me tuveron morto. Foi hasta aquí, con uns amigos, e un que viña que foi no mes de 25 de junio, estaba cenando e viñeron a chamar, vente, onde me, eso, baja. Sí, bueno, xa non terminou de cenar, e marchou co el. Chegaron aí, viña un das festas de Marín, do día de San Pedro de Madrid. Viña un borracho, dixe, mira, veño de Marín co este, e ven tan borracho, que eu se non me atrevo ni a pasar no coche estas voltas de Miluso con el. Estaba o da vila con eles, que era amigo, e tiña a novia en Beluso, e dixe, bueno, pois vamos, xa te levamos. E non máis que fixeron chegar aí á volta da Rebaleira e tiveron un accidente. Non morreu ningún, máis que morreu xa no ato. A 1 da mañá xa me tiveron morto. Había 2 anos e medio. Quixo ir a Madrid e non deixa ir. Con uns amigos. E mañá, ai non, mamá, venho a dicirte que vou a ir a Madrid, que con os amigos, un era de aí da Polinar e outros máis, non acordan quen era. Mira, non me digas que vas a ir a Madrid, porque ayer li en el periódico que unos señores de Marín tuvieron un accidente y que murieron todos. Mira, déjame tranquilo, hace poco tiempo, hace 2 años que murió tu padre, y no quiero, aún tengo la herida, aún tengo el corazón con la herida abierta. Marchó, se incomodó y marchó, y no fue. Los otros fueron a Madrid y él se murió en Bull. Es así. Y aguanté, seguí con todos los hermanos, la Dina, que era la mayor, seguimos trabajando aquí, la panadería era de 2 hermanos, yo seguí trabajando. Hasta siempre, trabajando siempre, sin parar. Yo dije, bueno, que Dios me dijo, cuando murió el padre, pensé yo para mí, bueno, murió el padre, yo sé que ahora yo tengo que luchar para quitar todo eso adelante. Porque antes éramos 2 para todos, y ahora soy yo, antes éramos 2 para ellos, y ahora soy yo sola para todos. Y así fue. Y seguí luchando y luchando. Y nunca, ya digo, Dios me dio fuerza, le pedí a Dios me diera fuerza para seguir. Y eso me lo consiguió. Pero después del resto. Moi bonitos. Eu aos netos querolle moito. A todos, Tiño 23 netos. E 6 netas solas, nos 23. Dios mío, estas fillas de Pepita, ya no puedo quererle más. A la pequeña también no hay cosa más cariñosa en el mundo para los viejos. La verdad se dita. Los viejos lo que queremos es eso, queremos cariño. Queremos más cariño que todo lo demás. Todo lo demás sobra. Para mí, a chegada dos netos, pois, me contenta. E axudei xa tamén a crialos. Pois, nietos, tengo 3 mujeres e 3 hombres. Ay, no más tengo. El hijo ahora ya son mayores. Les quieres porque son hijos por encima de todo. Pero los nietos son hijos de los hijos. Y como son hijos de los hijos, son hijos 2 veces. ¿No? ¿Y cómo no vas a querer a un niño de esos pequeños? Si es un juguete. Ahora un niño pequeño, para mí es un juguete. Porque son juguetes. Y son hijos de los hijos. Penso que se lle queren máis os fillos, porque eu acordo-me cando tuve minha filha primeiro, para mí foi a alegría máis grande da vida, porque tanto contemplei aquela meniña, porque hai que ver. Despois os netos quérense porque estás máis libre, pero como os fillos eu penso que non se lle quer. Eu os quero tamén, pero como aquilo de antes non. Hai quen di que non, pero eu sí. Eu digo que como os fillos, quéreselle moito,
Pero mais que os fillos non se lle pode querer. Muy mal. Muy mal, porque mira, daquela mataron a moita xente. Debo eu mesmo que lle ter ouvido a teus pais. E algúns que eran peligrosos meteronse falangistas. Tiña medo a chamusquina, meténdose falangistas. E un día deixamos a cartera general, na cartera general, non había ramaleste, chegamos ali e topamos non sei canto falangistas. E dixeron se non tiñamos medo de andar de noite, tiñamos da fábrica. Dixen eu, logo vos a que andades a jardar. A que jardades vos? Non andades a jardar a xente. Pois andades a jardar a xente non temos que ter medo, Ai, home. E pasándose moi duros, moi duros. Non te miento de eu, houve moitas cousas que non se poden dicir. Non se poden contar. Hombre, para a guerra, nos colleu que fomos, éramos 3 mulleres. Se foran miñas irmáns homes, pois irían á guerra. Pero como eran mulleres, non fomos. Agora que foi un ano duro. Porque despois pasamos fame, despois non tuve nada de crisis de meios urbans. Un marchou para Canarias voluntario. E despois dous foron á guerra. Pero como a miña nai era viuda, pois tiña dereito a un. Entón, deu un para casa e o outro quedou lá. Pero como era ferreiro, tamén non foi a guerra á frente, non sabes? Tiñanos así de Pontonero, así a facer puentes e así. E aí non nos morreu nadie, non? Foi unha cousa moi bonita. Foi moi triste a guerra. Pero, no obstante de como estábamos, tamén estábamos mal. Pero a guerra é sempre triste, porque marcharon meus irmáns. Claro, a guerra é triste. Meu irmán o maior estuvo prisionero polos rojos. Prisionero polos rojos, mandaba a cada verso, Dios mío, que daba pena. Prisionero, caí de los rojos, nunca el valor yo perdí. Muerto de hambre, herido y sin ropa, y en el suelo me hicieron dormir. De prisión en prisión me llevaron, si una mala, la otra peor. Mientras Franco glorioso avanzaba a liberar el pueblo español. Detalles así que acuerdan de los refranes que mandaba mi hermano y Pabriño cuando tiene sufrido. Y el otro estuvo en retaguardia, pero el mayor pero bueno, después fuimos felices durante Franco. Mais duro da miña vida cando morreu meu pai. Tiña 21 anos. E que criou 9 fillos. E que morreu con 55 anos. Iso doeu-me el alma. Un home, como tiña unha enfermedade que eu sabía que morría, non facía falta chegar ao último momento, porque te vai dando conta que o perdes. Así que... Eu, a miña vida é moi triste por me morrer o home tan cedo. Moi triste. Con 62 anos. Que a compañía fai-me falta de velho que de mozo. Entendes o que te digo? Fai-me falta de velho que de mozo. De mozo non vas por aquí para o traballo e todo vai ben. Pero de velho fai falta moita compañía. Mais de velho que de mozo. E morrendo como morreu a mí de 62 anos, morreu no medio da vida. Entendes como é? Era como pan de comer.
se dijo, tiña medo de quedar viúdo. E hai 36 anos, vai con 37 que está lá, e eu estou aquí. Que se lle vai a facer? A vida é así. Unha persona que lle queira ben que non lle pasa como me pasou a mí. Me alza a ler en unha caixa de unha casa con unha persona que lle queires. É moi triste, nada sabe o que lle pasa. E morreu o meu pai, morreu a miña nai, morreu o meu fillo, morreu un home. O pobido foi cando morreu Salvador. Bueno, cando enfermou xa... Eso, para min foi un derrumbe. Cando estuve en el hospital, cando, en fin, ese detalle, desde que enfermou, para mí foi la etapa que llevé con más sacrificio, con más dolor. Fue la etapa peor para mí. Y así se derrumbó mi vida. Y aún no sé cómo dura tanto. Porque de aquella me decían los médicos cuando estaba con Salvador, decían, cuídese, señor. ¿Y cómo me mandan a cuidar a mí? ¿Qué voy a cuidar si estoy cuidando? Yo no podía cuidarme. Tenía que dormir como podía, sin dormir y poder... porque me mandan a cuidar. Pero siempre, todos los médicos, cuídese, señora, cuídese, señora, cuídese, señora. Eso cuántos médicos venían a visitar a él me lo decían. Ya... Para mí se acabó todo. Nunca más ganas tuve de salir. Querer moito unha persona é un justo, pero despois quedar sin ela. Como se valora iso, Dios mío? O momento máis difícil da vida foi cando morreu o meu marido e mesmo o meu fillo. Para mí, esos é o meu neto, tamén. Que foron 3 golpes, esos foron os máis duros. Eu ao traballo, ni a iso nunca lle tuve medo. Ahora sí, as enfermedades, para min iso é o peor que pode haber na vida. As grandes enfermedades, e despois as mortes. O día que fixen as bodas de ouro foi o día feliz da miña vida. Por haber chegado a tantos anos. E sen ninguna desgracia na vida. Sabes? O que podo dicir que nunca non tivemos unha desgracia na vida. Traballamos, fomos felices, e o día assim, ansiaba por chegar aos 50 anos. E cheguei, e mira onde pasei ainda. Pero foi un día feliz da miña vida. Xuntei os meus fillos, os meus parientes, sí que foi. Foi máis bonito, o día que nos namoramos. É logo. E tiña medo que lle morrera eu, e ele quedara viuda, ele quedara viudo, morreu ele e quedei eu. Hasta os niños que teño. Ele morreu de 62 anos. Hubo muchos días felices en mi vida, muchos, la verdad. Muchos, me acuerdo de muchos. Un dos máis bonitos que tuve, que me gustou, pois fui ir a Roma, a Venecia, e recorrer ese mundo. Para min foi unha felicidade. Sí, de eso me recuerdo mucho. Como amo todos foron felices. O peor que non me cumpliu a palabra de que iban a avión. Sabes un recuerdo que tengo tamén moi presente? En Cádiz, el panteón de marinos ilustres. No se me fue nunca del sentido. Qué bonito, qué cosa bonita. En Cádiz. Foi un recuerdo moi bonito que me quedou toda a vida. É un día moi feliz para min, pois foi o día que me casei. E despois, cando tuve tamén o primeiro fillo, foi unha ilusión, porque era un home, e pouco disfrutei dele. Porque era un home, nós éramos todas mulleres. Entonces, claro, moi contenta. Eu jubilei-me cedo, tiña 3
solteiros, había que trabalhar para eles, ainda. Eu plantava legumbres, eu melhor ia vender, subia, essa verdura, essas coisas. Agora só tenho uma parrinha boa. Agora como vou no relógio, se vem uma parra. A mim deu-me trombose estelado, andando trabalhando na fábrica. Agora não me acordo. E logo por aquilo, deu-me estelado esta perna, e colhi não pude ir mais ao Todor. Então deram uma inutilidade. E com aquilo, já não volvi a trabalhar mais. E fui recuperando um pouquinho mais, pero quedei com aquilo, e não volvi mais a trabalhar porque... Yo cuando me jubilé, sí, la misma vida, porque la pensión que me daban era una miseria. Y tuve que seguir trabajando porque no me daba, y era una miseria. Que más quisiera yo que estar a cuidado de mis hijos y estar libre. Pero de eso nada. Es que todos los días estoy aquí en el despacho, cuando no hay quien esté, hago la comida, y lavo, bueno, la lavo en las lavadoras. Si tengo que planchar, también plancho. Ahora, como para coger una aguja y coser, tengo aquí las puntas de los dedos que si es una aguja muy pequeña y me escapa de la mano. Además, si tengo que coser algo, también lo hago. Todavía, no día de hoxe, non me jubilei. Porque ainda bastillo un pañuelo, ainda puño unha cremallera, ainda coso unha falda, algo ainda fago, a veces. Bueno, vienen a romperme la cabeza las nietas. Bueno, ahora veo poco, que ahora lo peor que tengo es eso, que... Pero hasta ahora, bueno... A veces hasta me escondo de la gente, me pongo horas que no pasa gente por arriba porque me peta la ventana, pero tú, anda na máquina. Bueno. Despois estaban grandes os fillos, despois estaban... Fomos despois para outra casa, a Josefa, puxemos unha tiendinha ali pequena, esa tiña traballo ali, a outra casouse aos 17 anos, quedou o meu fillo, casouse aos 24, e Josefa estuvo ali un poquinho tempo, mentre non fixeron esta casa, viñeron para cá, e nada máis. Perdí el ojo cuando Salvador tuvo un desprendimiento de retina, me dijeron que era, bueno, un exceso de lágrimas, y vino había un puente, y en ese puente, pues, fui al médico. Y entonces cuando fui ya había desprendimiento de retina y ya no había remedio para él. Tuve un dolor fuerte, no sabía qué era. Y dice que las lágrimas son saladas. Eso fue lo que me dijeron de aquella. Ahora con el euro. Con el euro va bien, caigo los céntimos. No me cae nada. Yo contaba a la cuenta que sea un millón de euros. Pero a mí lo que me da rabia son los... Aún hoy le estuve a pagar aquí a un chico que vino a comprar una harina y le pagué todo, en euros, 1.000 euros, 2.000 euros, 3.000 euros, 4.000 euros, y ahora a mí lo que me da rabia son los céntimos. ¿Entiendes? Porque no te va a la peseta, porque son 10 euros con tantos céntimos. Entonces, aún lo llevo bastante bien. Para vender, esta miña filla estuvo no comercio de Lolita, nun salón a despachar. E dicíame ela, mamá, todo o mundo me di que vende mundo caro. Vendo caro parece unha primeira que acabo. Porque levaba cousas boas e limpas. Entendes? Tiña unha figueira deses figos longos aquí. Bueno, e collía, poñía na cestiña, unhas folliñas por baixo, un mantelciño por riba ben limpiño, e todo iba. Empanadas de manzana que fui yo la que las quité al mercado, que nadie las hacía, y empecé yo a hacerlas,
Y empezó, un día era estaban de día, o sea, no sé de qué tenían, Andina, y le hice una para llevar para comer con las amigas. Y las amigas, pues claro, le llamó la atención porque nunca la comieran. Entonces empezaron a hacer propaganda. Una vez llevaron, yo quiero una, otra, yo quiero otra, y así se fue extendiendo. Empezó la gente a encargarme hasta la fecha. Empezamos a coser con un candil de gas, de petróleo, vaya. Y una vela, y después hubo carburo, no había electricidad. Y cuando vino la primera vez la electricidad, la pusieron 2 en Beluso, y con miedo que venía la tornada y a todos íbamos a morir de un trueno. El atraso de la vida que era antes. Y después acabamos por tenerla todo el mundo y nadie moría. Eu peguei, agora pela tarde, vou para ali para aquela serinha que mirades, dava umas garrafas. O faro, ali me entretenho, está à noitinha, colher roupa, se hai que colhê-la, se não. Então tenho todo o trabalho feito. Yo hasta las 11 de la noche no voy para cama, porque yo no soy capaz de ir para cama. Aunque tenga tiempo, no voy para cama. Estoy a ver la televisión, o pongo la radio, o eso. Empiezan aquí a trabajar, poco gente, porque mi habitación es ahí. Y llego a las 4, o llego a las 5 y ya estoy despierta. Pongo la radio, para estar a pensar, no que no debía de pensar y no pensar, pero bueno, pongo la radio. A las 7 ya me levanto, y no tengo por qué me levantar, pero ya me levanto. Porque no estoy bien en cama. Hombre, ahora pago. A cama, tiro a roupinha eu toda. Agora a corvina não posso. Comprar susto. Uma das batatas. Lavo uma louça. Linda, se não vai a lavar varilhas, aí pouco lavo. A louça do desayuno, marcha a minha filha ou eu, quando chega a topar no seu sítio. Algo bajo, porque a cabecinha, como antes fazia muitas coisas, ainda agora quero botar a mão a algo. Eu era uma mulher muito trabalhadora, fundo da vida. Pero, ¿qué llevo a fazer? La vida la veo con mucho libertinaje. O sea, ya no, para mí no es libertad, es libertinaje, porque esto de salir después de las 12 de la noche a la mañana, para mí eso fue siempre un desastre. Ainda vão os casados que andam mais fecunsos, hasta tarde. Às vezes os casados não sabem, chegam às 4 da manhã ou às 5 da casa. Bueno, me va. Agora é de todo. Se podia chegar uma pessoa à casa, um almoço ou um moço à casa às 5 da manhã ou às 6. Nem carro não faz. Eu já, quando chegava com o meu homem ao portal, estava meus pais a pé a chamar por mim. À casa. Não sei como ia fazer arrumado. Ai, a vida é uma história. Não é como agora. As mulheres de agora estão muito desordenadas. Pero, claro, a vida vai assim. Antes havia preparar a roupa para mandá-los para a escola. Depois havia que ir lavar o rio. A ver como íbamos. Depois a roupa tratava-se de outra maneira. Tinhas que poner ao clareio, tinhas que ir a regarla. A vida de agora non hai comparación coa de antes, porque antes a xente traballaba máis cos animales. Porque as cousas que se miran agora, de estar os chiquillos abandonados, e iso, eu tamén era pequeña e miraba. Como que comían? 4 papiñas, as que as tiña, que non había. Sabían un cento de personas que vivían ben, o resto das mulleres dos mariñeiros que non tiñan nada, morían na miseria. Os meniños con esas barrigas grandes, como hai agora por este terceiro mundo, habíase aquí. Ai, meu filho, se tivera que volver atrás, bueno, agora é outra vida.
Agora come-se mellor, traballase menos. A xente non anda a andar como andaba antes, o que non ten 2 coches ten 3, o que non ten 3 ten 2, e o que non ten 2 ten 1. É así. Por cualquier cosa uno era feliz. Y hoy no soy feliz nunca, porque no es más que crímenes allí, muertes allá. Yo ahora muchas veces se me da por no poner la radio, ya me cansa. Me gusta más la radio que la televisión. Sin radio no viviría, la verdad. Pero a veces me cansa, es siempre lo mismo. Siempre lo mismo. A televisión xa me vai aburrindo tamén. Sendo mi radio que miro iso do millonario, e miro, despois xa mi radio de parte, despois xa non. Escoito mellor o a radio, poño aquí, escoito. Aí son olvidando de todo. Ás veces sí, porque teño na habitación, a televisión. Hai 5 ou 6 televisión na casa. Ahora é así, todo mundo é rico. Se hai partido, primeiro partido. Se gana o Real Madrid, justo mellor coa Barcelona. Pero gana máis veces o Barcelona co Real Madrid. Me gusta más la cadena, la segunda que la primera. Para mí, y cuando hay sitios de partes del mundo, todo eso, cosas de cultura, pero después ni novelas, ni todas esas muchas cosas que están pasando, las debían de prohibir para esta gente joven, porque esto es un escándalo. A mí me tenían 2 niños cuando nacieron, cuando nací yo tenían 2 niños, de aquella morían muchos niños, y yo como era una niña, pues mi padre se moría por la niña. Y mamá con el miedo de que muriera la niña, pues la niña no la cargaban de ropa, como hoy tengo que andar cargada de ropa, debe ser de la cuna, porque yo hoy ando vestida de trapo. A veces hasta me da risa. Visto jerseys y visto, y si no tengo frío. Ah, máis descalza que calzada. Bueno, íamos ao baile por o carnaval con soque nos pés, e zapatillas, e íbase para diante. Ahora me gustaría a mí, no digo yo, una máquina que si hubiera necesidad de hacer las cosas a mano, que las hicieran las máquinas. Pero eso nada. Pero si fuera joven, vaya si no le compraba ya una máquina de esas, que compraba como nada. Y si mis hijas dijeran, vamos a comprar esto, mamá, sí. Sí, yo le aconsejo que sí. Hay que andar con los tiempos modernos. Yo no quiero pensar en lo de antes. Ahora hay que pensar en lo actual y en lo venidero. Lo de antes está pasado. Es como era con los políticos. Digo siempre. Pero a muller tamén agora desordénase moito, vou a dicir. A muller agora non pasa por nada. A muller agora, e nós non podemos. Eu non tiña domingo nin semana. Nada, a mellor o Viernes Santo, sempre me acordo, só tiñamos que ir ao monte a buscar para ter para os animales. E levaba os meus fillos comigo, facían un feixiño e mandaba para casa. Era así. Yo ahora no tengo más que nervios. Nervios, pieles, venas y huesos. No tengo otra cosa. Bueno, y sentido que Dios no me lo quitó. De momento. Eso digo sempre. Si fuera millonaria, recorrería o mundo inteiro. Eu non teño medo de ir en avión. Eu vine fun este verano a Andalucía, en avión. Mas que levaron a Santiago e me eu vou no avión tan tranquila, nomás que quero mirar. Ah, eu sou bastante, sí. Ese sí. Ese é o que vai. Ese non deixo vinda. Veñen os filhos, ou algún neto. E nada. Cantas 40, canto 20. Só a manilla. Os filhos veñen aquí todos, xa xogamos sempre. A veces gana, a veces perdo. Vou a facer.
¿Sabe lo que me gustaría? Ver a los niños todos con oposiciones, que es lo que le falta. Bueno, la pequeña las tiene, pero... O sea, me gustaría verlos en estado de vida, para siempre. O sea, tienen aquello, es poco, pero de ellos van a vivir. Eso sí. Agora non quero vivir nada porque non podo, ni poden as pernas, ni podo o corpo, mira. Pero de vez en cando, sinto-me deprimida, moi deprimida. A miña ilusión foi vivir honrada, non de poder vivir sin deberlle nada a nadie, porque ainda hoxe é a miña ilusión. Eu tan pronto, leva anuelas, pero vamos, eu son a que me encargo. Tan pronto chega a fecha para lle pagar, os que veñen a traballar, xa son os primeiros cartos que poño. Para pagar as cousas da panadería, facturas e todo, non teño nada atrasado. Non lle debo un céntimo a nadie. Lujos non teño. Pero honrado sí. É o que dixen me fíes. Eso é o primeiro que lo hai que hacer. Pagar a quen se debe. E despois de que se paga a quen se debe, sabes o que podes facer. Pero non facer cousas sin ter de onde che van a vir. É o que consello que lle dou. Cando morreu, ele tiña 74 anos. O máis que podía, que pensei en vivir era un ano ou dous. Pero, lleguei a los 91, llena de quejas, Pero, estoy aquí aún. Bueno, se non dera traballo ningún, e non me gustaba vivir un pouquinho máis. Pero sair de traballinhos, entón xa mellor, crecía unha mortiña lixeira, que non día traballinhos e listo. Agora non máis, ás veces poñame a pensar eu sola, e dixo, ai, Dios mío, que pouquinho tempo me queda pasar neste mundo. Pero... Que vaya pronto para lá que non dea traballos. É lo que máis le pido a Dios, que no dé trabajos a los demás, que me dé a mí lo que pueda aguantar e sufrir. Ás veces estou pensando nunha guerra, porque eu cando miro estas pancartas, e cando miro esas cousas na cara, a mí xa me fan daño, porque antes da guerra tamén houve de todo iso. Empezaron as pancartas, empezaron a salir a xente á calle. E eu digo, a verdade, o mundo que vai non me gusta. E a xente que ven, moito peor. E antes tiñanse os defuntos na casa. E non morría nadie, non levaban nadie por deles. E agora hai que sacalos da casa. Que iso a mí non me gusta nada, Iso a mí non me gusta nada. Pero é a vida así. Entendes, meu fillo? A encantar que di, de las regiones de España, Galicia es la primera. Y la más guapa del mundo son las mujeres gallegas. Ahora se empezan a matar as mulleres e os homens. Ahora teñen que ter cuidado, Xa van 3. É triste, pero non hai outro remedio. Non podemos gobernar nós. Se poderamos gobernar nós, os pobres non sabemos estábamos. É así. E como antes viña xente de fora, a xente que ia para fora. E agora ven de fora para España. Non hai outro remedio. Nada máis que iso. Aguantar, cando estás sola, chorar cando estás sola. Cando estás con persoas, non tens por que chorar ni amargar a vida a nadie. Cando estás choro e cando estou sola. E a miña satisfacción é de estar con xente e falar. E ter fe sempre para traballar e non se encruñar. Porque se te encruñas, eu cando quedei viuda, se me encruño a chorar, porque teño que chorar, pero choraba, pero o que fago? E teño que quitar os meus fillos para adiante. De todas as maneiras. E quitei, gracias a Dios. La vida tiene historia de la vida como era antes ahora. Pero a mí siempre me gustó
cumplir con todo el mundo, mujer, sobre todo quien lo tenía. Bueno. Eu considero da mulher máis trabalhadora que hai, que eu. A mí non se me poñía nada por diante. O rejoncín andaba a 30 por hora. Sementaba de todo. A xudía, o puerro, tomate, pimento, de todo. A patata nunca daba atrás, de todo. Siendo niña, eso ya no quiero que lo grabéis, ya por los animales me moría. Cuantos gatos topaba por el camino, los llevaba para casa. Mi abuela, ¡ay, se ven con otro gato! Pero esta rapaza, a levarlo donde otro es. Me ven, porque había de así, ¿no? Había de así. Unos vienen, otros van. Y todo se hereda. Todo se hereda. Cada uno. Ai, minha madrinha, a vida é uma história. Ela, Que la vida te enseña. La vida te enseña, no. Bueno. nem que não acabamos.